ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. This district grant, the government it's clearly indicated the guidelines. It is the district grant to extend financial help to the people of constituency, not to keep in the pocket of the MLA. Not for myself, for my wife, or for my specifically, it has clearly indicated in the guidelines. It has to be utilized for the public purposes. Kajingdan jong discretionary grant ya kabala ai haman la we po we amali kabayo hadu shpolak kalong shisha ka jingkar ku ya kipai ba kibedan kam jing arab karki haki bo buon kiliang habakram bigala pathai khubor ba sanbo shulai ubade MLA jong 19 South Long constituency ulai thu bo baro handro phungot ki MLA yo ay gani ka pisa ba shpolak tingka shisnam shushu ba sanbo loong ba gani ka discretionary grant ba shpolak tingka amde ba ai show MLA an penan kam chimet Henry kadai jong upai ba baru MLA omla man penan kam bakra uba sanbo lo ongru mentau snam bro hendro pungut ki MLA gila da bio yang ni kepisa par house nam arja arpsan la pen khre ba man la we po we MLA gila ban yo hadu arphulak hakashisnam habadon ki MLA ki bam kwa yang ni kepisa ba shpulak ki haban ai da jingtho par ki habru ban peli ya kada balai ba kimtre man penan kam yang ni gran Pi ka discretionary grant akan mau ba ngarang sajid ko MLA manager pra atau ko por ki ai sabro andru pun ki MLA lailak tagka arajar pra nang tu karang isi ya ki por ka jingkiu dor ki mar ki mata na jogi paj ba ki bopli mo te ngile ya karna to ko por nya karna ki speaker nya ai jumut tagila perkiu chaki sala nang tu speaker ya ka por platip nang kiu tila ya perkiu patsa ke sepulak tahadu mentah yo sepulak tila ai be hapoka live be hapoka hapok MLA baru andro pungut MLA si sepulak te mana kan ke penai mat bentau sedem apor barang long station te kapor ba yadi shaski akamara jong speaker honorable speaker ba Thomas Sangma laya song kai lang iba chief minister jong iba Konrad Sangma iba Preston Tensong kemudian di chief minister jadi siapa dah kajing ya keren ngapar mau yang ikiba pej hak pertai minta te kajing lut ke babun uno kajing lut ke babun ku ni hu MLA nginom ki kapa jo konstitusi latib bi aba kikun gidon kam kajing don kam kikun aka puli kadang le kajing don kam jogi magasi jiwan seno gon kupa am tam mo tangar ngom kupa ni hu MLA nginom ki kapa kajing aduna kajing don kam jong kiten dalaya kan ngumta tagi ngile aju at least topen kiu no cakar pola kan ko jinglong jingman dengan kajing kiu bi mari mata te ar polak te laya keren na to por te ngile bud dia ai perkemau ngalaya perkemau te akhirnya kita yo gini kita benar kita yo belada te ngalayo ban lich assembly ngayo pun bandru laya follow up ti ngo ka file ada gila ada propose ar polak tega file kadon kelap na assembly sekretariat kelapoi siapa meet jong chief minister te uru dang le cabar te kasong nomor minister kapoi bubat dia ke finance view chief minister ba kodor semua te hu puli undala approve mau te mentau stem tinggal ada bio arajar pusat baru nduku MLA chief bolang te nadu kada ka arbolak dia dakila approve pan te ki MLA ki ni open jerap ki ni no arbolak nadu stem arajar arpusan ban dia tekan ke jiarap deskripsi dengan kebut kalong kibaburi ba pila banai kijin kaman gaski menta sim kam tami giduk kisuk kibam de kinong trekam sarkar kinong bela kinong mo gini ke bakli jikling buri kibala khlan no ulok kibala bom ki wido ke ban kun armod ilit jikling buri ulit trai belaski berpendabi kun kajar khat kum kan uksa chudu don wo nong bela nyarong ulit trai sa jel lani spo mo khar tu ya chotkot min laban ngum tu poi apa sibil hap cross ka surok na poi apa hang tu kawan kensan ke kali ka speaker ai dan sit kendong ti pai ba antun daya ras po sibil kan poi banong subar na tayo buri ulaklat na
Wah, nartib kalau ke bapli hai arung gikun lem no kerukom pen kuy ya ka men. Tadi ki balan haga balang kristan. Dan kam senduk. Tepan tit senduk rumentah ke ba tade nyo hajar prajar seneng. To haga jing kerukom gariti ke dustur ke jungi pilatip bi mut hapti ukau, hapti ido, hapti di sini, selasai kuai pati. Mo babu siarci benabai syai ki bahi man. Kabo peli kan katang jinglut. Ars pa nga katun hapla kan liang una. Do so unong kerja yo unong kamai kai. Sagidi ki khon arngut. Sa kini jinglut ke senduk ni adai. Ini kuai pati do sini selasai ni adai. Kane gen distribusi gran. Tekane rudap jenos pulang. Islam tepiyo bani Arab untuk beli pentit di senduk ibi ya bisa begini ti kuai pati ban pendap ke jam bukom tiki bomdai ki Kristen bagi non Kristen bat te pia barai ki ji Arab bagi ti di tiar puja gini tai bentit ke ding thang ki batang ki ba mo agi batang bai ko jinglut ke babut te kan ke bangi ai support te kamta magi por bapli school apor bapli school kibala du no yo nong kamai jo gai kuma to kapor kibapli kiwan chano kiapor chatun kong jo ngalong kumukpa kikun arun gili school ki trei ganta na por bapli school duna lai hajar duna saw hajar kataru bapli kia lumni duna san hajar kum hat kapor kum no pili eki. No, I feel it'll be a sin because this district grant, the government it's clearly indicated the guidelines. It is the district grant to extend financial help to the people of constituency, not to keep in the pocket of the MLA. Not for myself, for my wife, or for federal. Specifically, it has clearly indicated in the guidelines. It has to be utilized for the public purposes.